Hai manaze hegimai zai hai manaze klum namai kru ke tarik kreuzeminge tinkum kum chanaze kaizeminge kamai hegigu karchibrasa Zememanka I ahuin komene Zeme kogane hai manahang rangai sai paulia gai daradalei Namai hegigu karchibra sam Zememanka durelang beteuze indiaram kadai ku history gze namai tingnai mipui gdu patau dika kasang bai dai zeka chidle namai tingnai mipui ge indiaram kadai ge visita chaba mepeu ze indiaram kadai medu ze freedom pegera ba hangne palai kai ze ingi zeba mepe Mahatma Gandhi du ze teu chat bepeu du ze namai tingnai mipui ge court mena puchu ze pakring beteung gar hange order pegai bize namai 1949 kum ge ze naturam gorse kajabe peyuduze court mena order pegai bisai suize pakring bize teunga gai be mai dele ze kajidele anui hai manane chilogu dele naturam godse kajabe peyune Mahatma Gandhi tuze kapchandi dele bize Bihar state ka nai komting kum chana zeng kaizem nge kumge assembly election jalwai tele za aize assembly election loi ga lubchang jimai ga vote chudu raluza ze chuna ne Bihar ga ze NDA mene government te saprabane confirm dele ze ka chu dele plam za ne Bihar ga ze assembly election ga ze government te saprahang ge seat plan hai ka che kaize kana kanang bigi ze NDA alliance mene seat plan hai na ze kana duiwang dele ze chu ze chuna Bihar ga ze dilang de BJP party ne party ze dilang de lei ze cheuze pakana bige JDO ne party ze dilang de lei ze sale ze BJP party mena nai kumge assembly election ma mege sit duiwang beze react se cha skui duiwang ze JDO party mena react se cha ming se cha duiwang de lei ze ka chu de lei ze NDA me gusit ali aliang ko komi party pointer me du ze dei hero kam ge da de ge plan sit hai na ze kana duiwang di de lei ze ka chu de lei ze aliang grand alliance tu za ne sit plan himre zeming rune dui wangai ta delei je cheu je chigidu Rajat party ne sit kai zeming je Congress party man sit srok sang srok rune dui wangai ta delei je ka je delei za ai je teti biting kum chana jeng kai assembly election da ne pika da ga da de Congress party ma hange -13 seat ane te dai ti delei je ka je delei je chuna ge ai je Bihar state ke assembly election roi ge lobchang ge BJP party mane party dilang ba sai sui je chief minister je BJP party lam ge ne changdau tu le je cheu je deputy chief minister hange jalia JDO party lam gene changdau tu le je ka chi de le kanele istu chuna re ka changbe chogom ne chief minister je te gum je chogom ne deputy chief minister je te gum ka che bisa madu confirm je chimar le je cheu kanele istu ai balam ge je kidi me leader mer me ke je ngom pote chalam le je ka chi de le za ai je Bihar ge se assembly election chuna kan ta be ge je JDO party में बनाया BJP जे आई जे NDA alliance में गवर्नमेंट ते सबजेरा जे DDU party में दो सिट ngong ki bilam ge Nitish Kumar ne election sona ne gene phui mi me go account ge kachara kang changkre pegai be ko le je ka chu de le je churmak cha nai kum gai je NDA go manifesto ge du 1 crore re gom be nokri job pe ra hange pnui ne te gai je churmak cha klak siam ra ma hange karen je du free ge ne pe ra be samje chibe pnui go manifesto ge ro ke gai je phui mi ma hange kanga be kacharang kang gom be pnui hange lakna pe ra be du manifesto ge ro ke gai te le za ai je NDA alliance mena punui ko manifesto ke aro ke ge beze dai go meeting ria ka chambe ge punui te phui go mei ka che beze chuna ke Bihar ge lungje bam rame pizalam hui le je che je punui ne aibe NDA alliance me duane dui mi ka sang je dui ra hange chance se pe gai dili je ka che dili je chuna Bihar ge aibe election jer loi ge lobe ka ke je chuna Congress party mena sa dai je assembly election chuna Bihar ge bam je imak le je che je churmak ja makanga ne ai je ka klei beze bam sing le je Congress party mena election commission बनाया BJP पार्टी में तुझे दाम गए का कदाई दिले जक्का ची दिले Nai komting kum chana zeng kai zeminge Bihar ke assembly election bam bikise pating kum nalang be phui MLA ze Meteli Thakur kach be phui Aligarh assembly seat kene duiwang de lei ze ka che de lei ze pa chuna ge pating kum ze kum kai zeminge ko re lei ze cheu ze pa ze MLA phui hange chuna ne puchu ze kalang chi gain de lei ze ka che de lei ze pa ne seat duiwang be ze ai ze Aligarh assembly seat kene lei ze cheu ze vote plan ne changkrew ze ke che haisna ze himre vote ne pa ze duiwang de lei ze salei
बिहार के असेंबली इलेक्शन लोइगे लुजे एनडीए अलायंस में गवर्नमेंट ते इंद्रा हंगे चीदी बिचांग दिगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना स्कीम लामगने पांग काइजे केट को कचारंग का लांगयुत kai दरा हंगे अनाउंस चते गई दले हिसे काची दले हजा आइजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंगाबे कचारंग का लुताते में जे कलाक्सिया में हंगे गवर्नमेंट में लामगने पेपेट kai जबम में आइजे कचारंग का जे नमाई क्यू क्रू क्यू तारिक क्रेवजे स्कुई माई डिजाइन है अकाउंट के जलांग गुले इजे चेउजा आइजे इंडिया रम कदेगे प्लान है 9 करोड़ स्क्वीज सोने दु के में आइबेगु स्कीम के जे रोज बम कोले इजे चेउजा 18,000 करोड़ सोने दु के जे ट्रांसफर ते गई गुले इजे काजु दले जे चुनारे कचम चौक चौक में आइजे पीएम किसान योजना स्कीम लाम गने रोज बमे बिजे मैगु अकाउंट जे केवाईसी ते लुबने इले काते बिजे हाई मना जे चितौ गई तले प्लाम जन आइजे केवाईसी ते मक्ता त गाने आइजे गवर्नमेंट मलाम गने पेगुत पे कचारंग कांग जे नांगरिया चांगमक्ति बिजे गने चौचौक में चुनारे कचाम केवाईसी ते मक्तलामी बिजे नंगui द माइक्यू कुरुक्यू तरे क्रेउजेस कुई सोगे नंगui केवाईसी ते लुबने इले काचे बिजे हाई मना जे चितौ गई तले जम्मू एंड कश्मीर नोगम पुलिस स्टेशन के जे ब्लास्ट का कदाई दले हिंजे काज दले हिंजे चिगे ब्लास्ट बे के जे चुनारे कचामे मिना हंग ते सेट में पनुई करिंग बजे अंगा गाई दले हिंजे चेजे मिना हंग काई जे सना सोने दुखी में का हजाम दले हिंजे सले जा आई जे चुना गे इंडिया रम कदे गु कैपिटल दिल्ली के ब्लास्ट बलाम के जे आई बलाम गे के मैच बम में कोले हिंजे चेजे चिगे तिंगमु इंचेट क्रेज के सोने दु इबी हिगे आइजे ब्लास्ट से तिबदले हिजे सले कागने चुना गे आइजे जम्मू एंड कश्मीर नोगम पुलिस स्टेशन के ब्लास्ट तिबलाम के जाने नाम स्पाई में तिबरा हंगे नमगै मगले हिजे काची दले काने लेस तो आइबराई ने जे लपना ने कमेट वंग कम गई डिजाइन प्लाम जाने चीन सिगुले हिजे चेउ कागने चिगे ब्लास्ट तिबिजु तेमी के संग दले हिजे सले इंडिया रम कदे को कैपिटल दिल्ली के ब्लास्ट बे चांगदा दिगे असम स्टेट के ने दो मिना के मेने कंटेन जैन को कुमी जेमना में ngau gai लुजे मलुंग ते राबे जे जेमना मलुंग ते पे राबे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के चम गे काय gai बे जे ने दिल्ली ब्लास्ट बे चांगदा दिगे असम स्टेट को चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने रंगाई बे साइ सुइजे असम पुलिस में मिना हंक्रे जे सना सोने दु की में दु जे आइबे दिल्ली ब्लास्ट बे लाम गे जे निम दले जे सले इंडिया रम कदेगे एम्प्लॉयमेंट लाम के जे पतिंग कुम सांगना इंडिया रम कदेगे 80 लाख सोने दुखी जे जॉब जे लुपे रहंगे नांगले जे रिपोर्ट के ने चिपे दले जे काची दले अदानी ग्रुप में आंध्र प्रदेश के 1 लाख करोड़ सोने दुखी जे इन्वेस्ट गुले जे चेजे आलिया असम स्टेट के दु 63,000 करोड़ सोने दुखी जे अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट जे तेगुले जे काच दली जा आई बलम के अदानी ग्रुप ने दु असम स्टेट के आई जे इन्वेस्टमेंट ते रंगे अनाउंस दु तेगुगा इंदले जे काच दली The micro के तारिक रे जमिंगे कमाई हेगी को करच ब्रसा जेमेमांकाने आइगने लोइगे रादले निंगुई हाई मनाने तिंगनाई मिपुई सांगने पिगाई से इंकिंगाई बम बिसेगने तोंदी दले पिगाई से इंकिंगाई निमले जे तोंदी दले हाई मनाजे कुलम दले